ба фикри шумо рӯзи ҷанозаатон одамон дар бораи шумо чӣ мегӯянд? میگن آدم نقض بود. мо аз они худоем ва ба сӯи ӯ боз мегардем. чӣ гуна мурдан мехоҳед? از کودکی موسفیدو میگفتن من میشنیدم یک کلمه گپشون معقول بود. میگفته پاک و پروردگارا مده دولت پیری بوده و مرگی با آبرو انمی چی منه. имрӯз 27 апрел асланшоҳ раҳматуллоев ҳунарманди мардуми тоҷикистон дар синни 71 солагӣ аз олам чашм пошиданд. наздиконаш дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз даргузашти ин ҳунарманди асил хабар доданд. шодравон зимни як мусоҳиба гуфтанд намиранда будан намехоҳам. оё шумо намиранда будан мехоҳед? نه وظیفه ما بود کردم گفتی ورسان هیچ وقت نیست دنیای دیگر است و یا یک کشف کردن در کار پاک و پروردگار رو در بالای سرمون باشه و راهنمایی ممکنه ولی بسیار خدمت و دیگر جاده کردن асланшоҳ раҳматуллоев дар дилу қалбҳои миллионҳо одамон ҷойгоҳи нодир дошт. барои санъат ва фарҳанги тоҷик нақши муҳим ва бемисле гузошта, бо талаффузи номаш эҷодиёти шод ва гуворо дар дили ҳар як ҳаводоронаш барҷаста мемонад. ин талаффути сахт ва ҷуброннопазир барои аҳли фарҳанг, ёру рафиқон, наздикон ва хешу ақрабои асланшоҳ раҳматуллоев хеле сахт ва даҳшатнок мебошад. агар дар он дунё бо худованд вохӯред ба ӯ чӣ мегӯед? میگم در نام پاکت بمیرم خیریت پیش تو ما